Ассаламу алейкум жигиттер, туугандар, барсыңарбы, амансыңарбы? Роликтин башталышында эле YouTube'дун алгоритмин кичине ары бир шатайт этип коюш керек болуп атат да, ошондуктан карызга азыр лайкты баскыла дагы, анан кийин роликти көрүп бүткөндөн кийин комментарийге обязательно өзүңөрдүн оюңарды жазгыла, каналга каттала элек болсоңор, каналга катталгыла, жакында жакшы видеороликтерди тартып баштайм. Жакшы дегенде бул бир маалымат жагынанчы керектүү бир маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан каналга катталабыз. Анан кийин азыр буйруса алдыда көп чоң пландар бар. Ошолордун баарын акырындык менен багынталы деген ойдо. Шашкалактабай, тигини ачып, буну жасайбыз, тигини жасайбыз деп алып туруп, анан кийин катуураак айтканда по факту келгенде чиш койбогондой болуш керек болуп атат да. Ошондуктан азыр керектүү адамдар менен сүйлөшүп, таанышып, сурап, билип, анан Кыргызда жакшы бир сөз бар го. Миң уккандан бир көргөн артык дегенчи. Ошондуктан бүгүн город Кировка кетип атам. Москвадан 1000 километр экен. Азыр Ярославский вокзалга барып, поезд менен ошол город Кировка барып, ошол жактан машина алып келебиз. Мен өзүм эмес, билесиңер, транспортная компания Успех. Ошолор менен сүйлөшүп, мен да барып келейин, мен да ала кеткиле деп, ошол барып баягы изилдеш керек болот да, ушул сфера жактычы, машина чыгарган боюнча лизингкечи. Лизингке болобу, каяка болот, ушу арзаныраак жактарын караштырып, более өтө эле мындай выгодныйраак болуш үчүнчү. Ошондуктан бүгүн Кировка кетип атам. Азыр 11-де поезд кетет, саат 8-ден 50 минут өттү. Машинадан камераларымды, зарядкалардын баарын чогултуп алып, азыр такси чакырып, вокзалды көздөй жөнөйм. Видеону түрдүрбөй до конца көрсөңөр болот. Бүгүнкү ролик алдын ала айтып коеюн, такси жөнүндө эмес, мындай влог деп койсом болобу же кандай. Чыгылса город Кировду да бир сыра көрсөтөйүн. Поезд менен анчалык алыс жолго чыгып да көргөн эмесмин. Поездду да көрсөтөйүн дегенде, ишыл мен эмнени көрүп, мага эмне кызыктуу болсо, ошолордун баарын силерге көрсөткөнгө аракет кылам. Да, здесь можно. Пожалуйста. Все, спасибо. Ярославский вокзалда турам азыр. Күтүп пока. Келе эле экен. Бул жакта турсам, бир Камри келип токтоп, өзүнүн кыргызбайк экен, мени таанып калып, келип сүрөткө түшүп алалы деп. Айттым, мен анчалык известный деле эмесмин десем. Чыгылса кишини уялтып кетти байке. Бул мен поездга эң биринчи жана эң акыркы жолу түшкөнүм болсун. Анткени билбейм негедир мага такыр жаккан жок да. 1000 километр болсо дагы мен машина менен эле кетмекмин да. Тем более могу үстүнкү жакта жаткан такыр ыңгайсыз экен. Анан кийин кысылып, элдин бар коңуруктарды баягы кичинекей кезде кинодо көргөн картинканын баары ушул жерде экен да. Кировдун вокзалы ЖД вокзалга эле окшош экен. Аламидин базар ар жакта да коем табылган. Короче, Кыргызстанга окшош экен да. Азыр пока вокзалдан чыктык. Поезддун ичин тартканга вообще жетишкенине жокмун. Тартып эле коюш керек экен аяктачы. А так азыр бир машина күтүп атабыз. Ушу машина келип алып кетиш керек. Машинанын бааларын көрсөтөйүнбү? Exit TXL 20. Так, объем 2. Баасы 4.600.049 дейт. 4.700.000 экен да, короче. Ну, экс алаш. VX дейт. Баасы 4 миллион, 4,5 миллион экен. Люкс болсо 5 миллион экен. Бул деле эмеге окшош экен. Бирок жок, булар уже конкретный экен сиденьялар. Семиместная, да, кажется?
багаж открыть? Может здесь? Сейчас. Это прикольно, как раз для наших всех. Открываю. И она, по-моему, на электроприводе, и зажигание нужно открывать, походу. Да? Наверное. С подсветкой, да, еще? Нифига себе, удобно. Да? İçinde подсветкалар менен кем, бирок 5 место эле, 5 орунду эле. Дисплей. Ручка КПП. Базар жок. Подножканы жабылганына жакты мага. Кетти. Канчага чейин иштейт болду экен, бул подножка, э? Это какой? 8-й, да? Да, это 8. Тоже 7 мест? Да. Вон там вон сидушка. Мына вот Черри 8-7 место болду экен. Не хочет. Походу его один раз только, да, дергать, да? Не дергай, просто кнопку нажимаешь. Вот. Ну, блин, тогда багажник вообще такой, да, малюсенький. Ну, зато, блин, места есть. Жигиттер, короче, машиналарды алдык мына 5-өө. Бизге эмес, бирок мен жолдорун издеп жүрөм да азырчы, конкретно. Cherry Tiggo 7 Pro Max. Именно ушуну мен айдап кетем. Номер эчтекеси жок. Трасса меники, да, короче. 1000 километр. Вообще. Момент. То есть мне нужно в любом случае вам сказать по опции, чтобы рассказать. У нас есть два варианта. Либо мы можем подняться внутрь, то есть там черный автомобиль стоит, идентичный абсолютно, чтобы мне вам всем рассказать. Это как комплектация? Престиж. Престиж, ага. Либо у меня есть автомобиль на улице, идентичный абсолютно. Я могу на нем показать, чтобы нам было просторно. На улице? Давайте на улицу. Давайте на улице, конечно. Все, хорошо, сейчас дам минуту, я возьму ключ от него. Да. Простого с ключа. То есть ключ у вас выполняет функции как метки, так и непосредственно самого ключа. То есть стандартное закрытие, открытие автомобиля. Если вы подходите к автомобилю с ключом, то есть не нужно будет нажимать, он автоматически сам открывается. То же самое с выходом из автомобиля. То есть вы приехали, поставили автомобиль на стоянку, выходите из него, отходите, он сам закрывается. Есть дистанционный запуск двигателя. Это вот эта кнопка последняя. Ее зажимаете, удерживаете до 5 секунд. Соответственно, дальше происходит уже автозапуск двигателя. Работает она 10 минут, потом глохнет сама. Собственно, непосредственно перед посадкой, то есть, условно говоря, вы прогрели. Пойдемте теперь покажу. Подходите к автомобилю. Ничего нажимать не нужно. Он, опять же, распознает ключ, открывается. Садитесь в автомобиль. Сели, настроили под себя. Нажали кнопку М. Вот. Проходит звуковой сигнал. Далее мы непосредственно нажимаем на единицу. Удерживаем. И у нас возвращаются прежние настройки, которые были у нас до водителя, то есть вот который был у нас сейчас. Если мы непосредственно перенастроим, как нам необходимо, то есть по тому же самому принципу, кнопка мод, и, собственно, настройки сохраняются, то есть однократное нажатие и настройки сохраняются. То есть вот, собственно, у нас будет первое и второе положение. Работает это только при перезапуске двигателя и при открытии и закрытии водительской двери. То есть только таким образом. Собственно, когда вы останавливаете двигатель, выключаете зажигание, сиденье отъезжает назад для комфортного выхода из автомобиля. Так, сзади одного белого вижу, не знаю, кто это. Но я за тобой еду, я за тобой еду. Да, все, вроде Ты ж меня собрались. обогнал. На светофоре стоите, да, все? Да, на светофоре. Ну все, через машину стоим мы тогда. Жамгыр күчөп кетти.
азыр тамак ичели бир эпте бир кафе тапсак 5-чи водитель бизди көрбөй өтүп кетти. Кыз кичкен, кичине опыты азыраак экен, ошондуктан өтүп кетти го деп атам мен. Байкабай элечи. Так, бияктан барып почеть эте баштады го. Так, печканы лобойго уралы 23 градус. Так. Вот так. Муну өчүрөбүз. Всё, кеттик. Кесир кылбасын, бирок тамактары кечирип койгон да. Тамак иштик, азыр дальше кетебиз. Атайын фуралар токтогон стоянка экен. Так, жигиттер, мен Москвага кете берейин десем болбойт. Кечинде жолго чыкпай эле койчу депчи. Карагылачы, могу техника эмнеге жетип кеткен, Бүт көчөнү да көрсөтүп атат го, мен бурулуп атканымдачы. Короче, Шария деген город бар экен. Город Кировтан 258 километр. Ушул жактан бир гостиница бронировать этип, мен айдап кете берейин десем, кечинде жолго чыкпай эле койчу. Эс алып эле чыгалы чогуу эле дейт. Анан тем более аял киши бар да. Эмечи жакшы айдай албайт экен, анан мейли дедим, эмне дейм, айла жок. Так, кафе Сава, караоке дейт. Так, гостиница Шария. Ушул зданияда экен. Азыр айланып көрөйүн мындай. Могу жакты магачы, прямчы. Карабачы, шуну көрсөтүп аткан. Жок, ар жагы менен кириш керек окшойт походу. Мындай эле чыгып кете беребизби? Биздики эме да. Даже бул машинаны кроссовер деп деле айтыш кыйын экен негизичи. Джип эле да, джип. Передний привод эле болбосо, а так мыяктан спокойно. Жок, ар жак бет экен, все-таки ар жак бети экен. Биз туура эмес кирип кеткен экенбиз. Туура эмес кирип кеткен. Карачы камераларды, ё-мой, үстүнөн да, астынан дагы жөн эле бүт барын көрсөтүп атат. Ай, чиркин ай. Kia Rio'da ушундай бир дисплей болгондо, 360 менен. Алдыңкы камераны көрсөтөт мына. Эгер көзүңөр көрбөй атат, жакшы көрө албай атам десеңер жөн элечи. Камераны күйгүзүп алып, үстүнөн, астынан, капталынан, артынан деп коелу. Той энем, дагы односторонний турбайбы, шакал эле болбоду биякчы. Так, кандайдан көрсөтөт экен? Только алдын эле көрсөтөт экен. Арты базариш, мондай эле жактым ачы. Алды болуп кеткен, мындай үстүнөн да бир көрөйүнчү. Мына болду, таптым, мына гостиница Шария дейт. Улица Чапаева, дом 13. Бирок бул жакта место жок экен да, каяка токтотобуз? Каяка токтотобуз деген вопрос менде. Городда бир тирүү адам барбы биякта? Биши аскен. Саат канча болот? Саат 9-дан 20 мүнөт өтүп атат, бирок киши өтө эле аз экен биякта. Уже жатып алган окшойт баары. Камералар прям ташты. Ушул машинада шумка нормально экен деп айтса болот да.
трассадан 110-120 чейин айдап келдим, прям шум. Мен жинди го. Мен немеге койбой калган турган паркингке. Эмне эле артка жылып кетти, алда жылып кетти десе. Мындай кылып туруп, парс ручникти карматып коюп болду. 3D арты. Так. Каптал. Не класста. Мындай брат мына. Ох, тонированный машинада отурам го я. Полный тонированный го. Базариш. Алдында номери жок. Тонированный машинада отурам иш кылса. Технология деп ушуну айтат да. Ассаламу алейкум жигиттер. Мен делдиреген бойдон уктап калып турмун да. Эртең менен 6:30 ойготком, пайды 6:30 завтрак болчу да. Анан турсам жаман уйкум келип отур, блин. Арген сен тем более жаман скоростной экенсиң. Шашпай эле туруп алып чык, по-любому жетип аласың деп азыр турсам, блин, саат 11 болуп кетиптир. Тилер болсо Костромага жетиптир. Мейлим, по-любому. Акырын айдап кете берем да. Пробкага тыгылыпчы. Кострома бияктан, по-моему, бир 200 эмес, бир 120-130 километр го дейм. Кечинде барып калам да буйруса. Кеттик анда эмесе. Круиз контроль 110-да турат. Заправка тандай берип, запас хода 76 километр калды. Мындай токойдо кетип баратам. Бул жакта заправка көрүнөйүн деген да бир ой жок го. Заправкалар чыгып атты, непонятныйчы. Мына суууда албайын уткам ичкенгечи. Аяк барсаң жанакындай кичинекей окошкада касса экен. Кийинкисине деп кетип берип. 75 километр калды. Плюс кондер иштеп бардат. Общий машинанын пробеги 490 болду азыр. Мен дагы эле эмеге жете элекмин, Костромагачы. Москвага чейин 476 километр көрсөтүп атат. 6 саат 32 минутада дейт. Саат 7ден 20 минут өткөндө Москвада болосуң дейт. Мен Москваны мындай эле коюп койгом. Бирок мен ары дальше кетиш керек да. Варшавка жакка чейин. Именно час пик пробка болуп аткан убакта барат экем. Айла жок, эмне кылабыз. Город Кострома. Ушундай үйлөрдөн кийин жанында эле килейген этажкалар турат. Чоң деле шаар эмес экен, кичинекей эле экен. Карагыла, биякта этажкалар турат. Бул жакта болсо эски 40-40 жылдарда үйлөр го дейм бул. Карагыла. Сол жагында уже этажкалар. Бул жагы болуп кеткендер, бул жагы болуп кеткендер, бул жагы болбой калгандар да. Ушундай көчөлөрдү билбесең, анан ушундай бирөөлөрдүн аркасына сайылып каласың да. Айдап коем. Болайм жалдырабайбы, жалдырайсың да кечке. Машина көбөйдү. Это значит, мен Москвадамын. Ярославское шоссе МКАДтан кирип бартам. Элестеткилейм, жете турчу жериме дагы 1 саат 48 минута. 56 километрди 1 саат 48 минутада басып өтүш керек. Номер жок, билесиңер. Анча-мунча бүгүн кичине тентек кылып койсом. Хотя бир женди кыскан бай болот дейт. Акырын аккуратно эле жетейин. Ассаламу алейкум жигиттер, дагы бир жолу. Транспортная компания Успех. Билесиңер да, биякта тааныгандар бар болуш керек.
Өткөндө Кировтан машиналарды айдап келбедик беле. Калп айтпасам бир 3 күнбү 4 күн өтө окшойт. Уже баардыгын тизип коюптур. Учетко коюп, азыр лицензияга подавать этип, лицензиясын күтүп атыптыр. Как раз 5 машина айдап келгенбиз, 5 тең турат. Көрдүңөр да, мен жакындаган сайын өзү эле ачылып атат. Азыр мунун өңү башкача болчу, мында голубойбу, ушул сыяктуу да. Уже машинанын жанына келсең өзү эле эшик ачылып калат экен. По-моему, полный комплектация да. Мындан дагы фарш барбы билбейм. Отурсаңар бокшо музыка тозулат. Жолдо келатып толук көрсөтө албай калгам. Анан азыр ачкычын алып бир сират толук до конца көргөзүп коеюн дедим. Бул Cherry Tiggo 7 Pro Max эме менен полный панорамада бияк. Бир положение ачылды, дабир бассаңар экинчи положение ачылат. Ичи кайнап кетиптир. Терезелерин чүрүп коюн, кондёрду иштетпей эле. Мунун функциялары өтө көп экен. Память сидения бар экен. Элестеттик да? Эки положенияда память сидения, камера 360, короче. Алдын, аркасын. Ben жолдо келатып көрсөтүп атпадым беле. Алды көрсөтүп атат. Артын көрсөтүп атат. Мындай кылып айлантсаңар болот. Даже артта турган машиналарды көрсөтүп атат. Байкаңарбы? Анан беспроводной зарядка бар экен. Кетти зарядка өзү эле. Байкадыңар да. Анан бул машиналарды, короче, азыр лицензиялары келсе, либо выкупка берилет без первоначального взноса, же болбосо арендага эле берилет. Көрүңөр, дыга салганда уже алдыда датчиктери, мына баклажкага бирөө сийип коюптур, карагылачы. Үстүнөн көрсөтүп атат да, бул камера кандайча үстүнөн көрсөтүп атат, вообще таң калыштуу да. Технология деп коет го. Жана Москвич дегенди билесиңерби? Ошонун эле жак да. Просто ушулун алып туруп эле, бул шилдигин алып туруп эле, тиги Москвичти чаптап кое беришкен да, барчы. GS7 1.5 дейт. Көрөлчү, бул машинада келип калыптыр, Туладан алып келем деп атканда. Биринчи мордасын полный фаршында, походу, алдында дагы эме болот окшойт. Так, бесключевой доступ бар экен да. Бесключевой доступ. Келгенден бери жуул эле окшойт бул, походу. Буягын баары сенсор экен да, карабайсыңарбы? Полный сенсор экен. Азыр по вылету жок болсочу, азырчы китайчтар силердечи. По вылету жок экен точно. Бирок монитор базар жок. Старт-стоп. Бияктын баары сенсорный монитор. Камера заднего вида есть. Коробкасы жаман плавный го. Ойнойт го жөн. Чыкылдаган бойдон. Базар жок. Здрасте. Как вас зовут? Приветствую, да, присаживайтесь. Что, уже на учет поставили, да? Да, все, на учет сегодня поставили. Сейчас сегодня подали на лицензии. Где-то через неделю будут лицензии готовы. Это Cherry Tiggo 7 Pro Max. Те, которые, да, 5 машин? Которые, да, мы передали, да. Еще в дальнейшем какие планы? Будут еще машины? Конечно, в последующем еще будем, наверное, брать, ну, сейчас еще, наверное, 7 Pro Max 5 штук возьмем, а еще Cherry Tiggo 7 Pro будем брать, не Max. То есть, если через неделю там люди позвонят, через неделю, да, все, думаю, да, будет уже готово, да, лицензия? Да. Ну, это неделя же это максимум, правильно? Да, это максимум, ну, сегодня что, вторник, в следующий вторник, в среду уже можно смело приходить. Все, понял, хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Тугандар, ушундай болгон видео болду.
бир жума давно эле өтүп кеткен. Эгерде выкуп боюнча, аренда боюнча толук маалымат алгыңар келсе, төмөндөгү номерлерге чалып алсаңар болот. Ал эми роликтти көргөндөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.